Ağlagan tilinde söylüyorsun. Meyli İngilizce, meyli Orusça, meyli Nemisçe. Bırak Kırgız dilini biliş gerek da. 4. mikrofon. Rahmat, hurmatlı töreğe, hurmatlı kespeşler. Yerolan Mırza, men mikrofonga çıkardım böyle. Hurmatlı kespeşler, bu birinciden konsepsiya. Ekinçiden, buna hazır arğanday talaşlarsa jaraladat, бұл мыйзам sen başka tilde söyleyemezsin деген ограничение емес. Biz buna geç yakında emesen bir ay burada Kazakistan Astana'da olup geldik. O yerdeki senattagi, majlistagi deputatların söylegenini görsen şilekeyin ağıt. Tam sanasınız. Bir aksenti yok, Kazakça söylüyor açık. Bu birinciden. İkinciden, benim biz Caner Mırza aytkanday, bu biz payamacağız, çığıracağız, Kırgızça, yoksa tüş çoğuru degen yerimiz yok. Bu mıyzamda. Bu mıyzamda işte Kırgızça yok degende söylegendi bil. Alak baldı suraşkandı bil de otağız. Degen mıyzam. Konsepsiyonu biz kolda birsek nesi var onun? Har bir deputatın özünün oyu var. Bu жерде biz kırışpay, talaşpay, konsepsiyada men bundan da sunuşum var dep, andan keyin özgөрсөк болот да. Мына жерге мындан да штраф деп айтып атабыз кээбирлерибиz класстан класска көчпөйт деп айтып атабыз. Эң негизгиси, Мелис Мырза, кызматка барбайсың, бул тилди билбесең кызматка барбайсың, депутатка бара албайсың дегенден өзү уже биринчи күндөн баштап ошону кыргыз тилди үйрөнгөнгө үлгү берет, түрткү берет ошон үчүн. Ага чейинкилерин уже бул излишний уже. Класстан класска көчпөйсүң деген, көчө берсин, билбесе дагы. Бирок бүтө берсин. Кызматка бара албасын билсин да. Кызматка бара албасын билсин, депутаттыкка бара албасын билсин, башка бир мамлекеттик органдарга бара албасын билсин. Ошону билгенден кийин өзү эле андан кийин, биз биякта жашагандан кийин, жергиликтүү болгондон кийин, мейли ал башка улуттун өкүлү болобу, мейли өзүнүн эле кыргыздар болобу. Мына азыр биздин өзүбүздүн эле кыргыздар сүйлөбөйт атпайбы кыргызча? Ошол маселени мына айтып атат. Биз концепциясын колдоп беришибиз керек муну үчүн. Сөз түрдө. А экинчи, үчүнчү окууга келгенде андан кийин добуш. Рахмат, биринчи микрофон. Экинчи жолу чыккандарга сөз берип билбейт. Мына биринчи микрофон менен ушу менен бүтүрөбүз.